E ai ki a tākuta Matiu Payne ko te Māori te tohuka ki tohona no mātauraka Māori. Kua whakaoho nei te wairua I tēnei wā, tētahi kōrero I tuhi e tētahi takata kē, kei roto I te newspaper ki ana ko te Akaroa Mail. Ko tāna kaupapa he momo whakataitai, kei waika nui te ikoa o Horomaka me Banks Peninsula. Nā, ko puta ka kōrero tutu poehu e pāna ki te ikoa Horomaka. I puta mai rā I roto I te newspaper o Akaroa Mail. E ki ana he ikoa kino me wareware I a tātou me waiho ki muri. Hoi anō kei te mautonu I te haukaika nei o Kāti Huikai, te kōrero he tapu, he mana, he mea tuku iho mai ka mātua tūpuna. The problem with relying on written sources of material is that they give that author's intention, that author's interpretation as to what the kōrero may or may not be. And in the case of Horomaka, it wasn't the central thesis of their arguments nor of their stories. So how could the full intent of that name be fully described in those items? I Ngāi Tahu News ki te whakapātu ki te kaituhi o te reta me te etita o Akaroa Mail. He oti auare ake. E ki ana tākuta Payne ara noa atu te whānui te whāroa mo te ikoa mo Horomaka. I live just over the hill. I live right in front of this island, which is named Horomaka. The name Horomaka connects every part of the whenua of Banks Peninsula, and it's not something to be treated with disrespect, and it's not something to be treated with triviality. E ai ki a Payne, ko te tino take ko natunatu I te kākau, ko te pōhehe, ko te pōauau, tērā ka horapa kaunua, mena ka waiho kia wahaku. It's a name that is central to our identity and to the identity of our mokopuna. And if somebody wants to put in writing that it's better left to the past, they're also saying you need to leave our people to the past, and I won't accept that. Kia tūpato tātou he mana tō te ikoa. Ki mihia tōhona mātauraka, ki mihia tōhona māramataka. He nare te aika puanaki, Tahu News.